na isia na kena wase 5,500 nonda matai ni lesoni wil tu be kenda singini kuwa tukutuku varai takatigo na ibola tambu be kenda na tukutuku ni ndola tu be kenda na katumba merau be kenda menda toroba na kalu do va sangari choba ni sekune rawa do mosuti koya ni sabo la katigo tukutuku ni nona be bongeti na kalu be kenda me vale butaki no nonda ngangandre merenda toroba na kalu na lebu nga ni nonda torbo na kalo na lebu ni nonda vakila na binaka kaukawa mana tale ve pangambulai ni kalo na nonda ya waka ngame na kalo na nonda na mai loma taru tu ni sana kau mai ve na iburi nonda mana kaukawa ve bakalo ngatataki ka bunga na ngauna do mbasi ka kina na iborau ni alo ve kenda menda sa tiku butalanga menda ngole da na kalo o bombau tani sa baru tako tuna kalau weekenda na tuku tale ni daba mbimbi wa tuna bango ko birne sire leu sini bina kata na lotu se me ungarabinga mena tembe ni usumdo ia na yolo mdo nga yao biao ya sa ba mata tata tu ko en malmale tapi bare taka tu na kalau na sala enda rawata kina se rawata mai kina wa na nona ve baru taki na nona kaukawa nona mana nona taudoko tiko nga enai varau sarangani no mangandrebi koe o bola tiko na urutanga ni kuwa wango tiko na kena rongo nei varau ni no mangandrebi na kalo sei koe talanga nei varau ni no muna vakandine ndiletaka no nona koko. The measure of your desire for God is the measure of his power that you will experience. O bitu mai na vaka sa mongo weekend bale tani saru imbimbi weekend menda kila na daba ndamai daka bitu ko ibali lotu sia daba sara mandana lotu. Why are you here? Why are you praying? Why are you serving? Bala bitu mai na lagola ole bunango sa generalist gitu nganaka sa lago tunga mai na vaka sa mga ni lotu. But personally vei ko yandundua, what is your goal? Daba binakata morawata mai buana klo. What is their desire? Onganreba mai bua. Kaya libunango no sanda mai tunga na lo manilotu kapag sa sini kilatu menda yado ibe tikabu ibe da yado ibe da sa sini kilatu na daba enda binakata me bagador nonda bul naklo na rongo de tu me sa bakai tu e sona masu ninda masu vango sa sini masu baka me masu mendu na bonua e damba baka binaka kina ndona takete damba binaka kina masu ko ka kina bolatam. You are not receiving from God because you ask amiss. Do sa senga ni rawata mai bona kalo do sini kila na mas kel mamal sin do kila na da bondo binakata mai bona kalo ali bonango sa rambai le butunga tura agi mai sa ba bini binaka biki muni ke ba kau ni ngai be ba kalo ngate ki mai ngai ba tau ngabi ki muni ya indona masu ni singini kila singini mata tutubi ko na da ba na inaki ni kalo membale tan be ba kalo ngata tura nga ya utebi mati chiko ia usaha le butunga biki muni ke ba kau ni ngai be ba mbuleu ni ngai ba mbuleu. You have no idea of what God's word says about healing. Healing that's already promised to you. Kalibutan na kena ipakata kila urani baritaka ena matabinan ko kandusiti ko na iray ni barau ni ngangandri ni lomang. Our desire moves God. Our desire moves the hand of God, moves ministry, moves church. Yeah, no, the desire. If our desire is to have compassion, menda vangarei rebekana, merkana, and ayabalata, na kauta mena kile sende, and ayabalata, na dakadaka ni nonda elder virai. If I on the desire, the prison ministry, and then I have any bolivisu. Unfortunately, lele busini adu chiku bolivisu. If I on the desire, about takabi wabatao, sa andolong or katum bolivisu bolibula, and then I have any. Na kanga enda rawata nda bina kata menda rawata na buru-burungo ena ndeli ni buru-burungo bambimbi ena daga kadi bikenda ni kina kalo ena baka tautunga na iborau siena level sarangani non tangangandre kambita ya romanda na kalo efesona kena wase tolu tignero sangabulu totokan dona chingini bolotambo itu kina kabango na bolotambo bikenda ko esa rawata to who's able to do exceedingly yelmbale Deleni vale, idagitale, more that you can expect it, or expect. To whom is able to do exceedingly and abundantly, plenty, large quantity, more than enough.
more than you can ever imagine or ask for. Ibe ko sa rota me taka mana kali lebu na kali der kam dangai kusini baka sam tagarau ni na dobiko se kere amandanga tune bango ne tambu according to the power that works in us me bakana kaukawa sa daga eloman au bia bo ambulum tanga na sing binani pua buna ulaga nga nei borau ni no mo ngandre bona kalu beleta that desire carries a lot of power pasam tamanda na turanga matambo ya ena nona matambo ke nona sini reida ko ya na environment itu ba buli politiko ya ke na nona sini reida matanga ko na crowd ya ke ndo e matarai sa reida na crowd ira muri chisu would have be discouraged saru tamanga sa non ramanga ni ira na muri ko ya mai na loma ni nona sini kila ngai kadio ko ya chisu na lube tebita ni bombule mai tuna ne bolo tambo baka tu baka ndo takana turanga tu baka ndo tak sere sindo rida baya ni no mungangandre re ni baka tu baka ndo takana turanga me kana kalo endu e kadibiao era kawe era kena bo chikolo sianga kwa kana bolo tambo ngai to sweda ketale nando mona baltana daw na no ngangandre bona kalo kwa ya baka lebu takatale na volume ni ndo mona ni na no mio mai elong mo chisu ngai mai bombulai kwa na marama turubin rambalabu e tambu mantanga apa me lawa mai na lo mini koro boleta na lawa na buna uni soro o kwa tebi kwa na tebi matoya me na tunga mai na mbil ni koro kendo e robi tartarbata kaya na lawa baka chiu sa o kati talanga me kandu kali lebu na kaya baka tatawa e matana raw ni kao kwa sa ku amdanga ngai ya mantanga ne kwa ngai reida na crowd kede muri chisutu thousands of people ngai tuna bango kwa na nona desire meu taramandanga na mbeli ni nona isu nona ngandrea e dongai reini na kena boya e ado sareni na bono ibina katokoya metarana mbeli nona isu ngono sa tarai kwa gina ngai kau chisu ndo e tarayau ngai tuna bango na tisepeli mo kai wa da ndo e tarai ke munini ki mami bin ringi chitungo ke munini ngai kau chisu e ndua e tarayau kabango de voltambu ngai kana maramongo o ya ungango tarai ke muni vango chisu sa vagambula iko na nomu vambuta menina turai marama nonda mbula nonda tau voko nonda vakalunga da taki nonda seregi meni bala da na vai ka ke me mbali chikenda nonda binaka nonda vai singa ni mataka sena ka nda toka to the future is not ahead of us. Is nothing to look forward to when you wake up in the morning. It is in you. Everything about you is already placed in you. The problem is that we look outside. Search me, O Lord. Reflect ke udala tu ni baka pinakataka kakuanga ni kau tatani biyao na elomuni au taronga bikenda na baka sama lebu mbimbiongo. How much do you desire for the Lord every day? Zako tama indonongo nindo rebel tunga mai RTS kana ngai rongo deu chunga mo salmoni sangi tu sar tumaingo mai isilani venga no kita ngai coach ko mai kino china nan rota leo kwa ken ro sin roi vale le ro abu tunga be irna be kananga ko be kan chi ko nana nu ina mena sono ngauna le ro mai ro sar tu suba sono ngono mai tu sar tu mai dibita bi ko tu na market na bono ni be bakani la mo china na mai coach ko talain na coach ko tunga no china ngone ndau ngito kito ragabi ngone re bina kan ngito na ngone ngo ka ngai bina ka tai bule ba tinana iya sengen raw ni chugo ndei tu na korni buli rat kanda buli tiga ngame na form 3 form 4 sa no na ito tunga salmoni nanro amani kaya o principal tal sa ko to mandan ngone ngor milay tu no mobile ko to may tu no mobile ya seber ni kiro la ko dagi bale au tarongi ko na ndo na taro libungo vada botu manda uri dis kuno muna sa ruilo mani ko bakalebu kawai tigi ko ena tunga ikiana venga no ke sar libuna kalebu da ka ko senga pa ndo ni bisau no lo mani ko vada no mulo manu muna vango be o salmoni siang sak e vada vango ko siang sak e barita ka be vada vango ko e vango sak
Ibada bana no mungangandre bona kalo o itarongo chigo na matakani kwa. So nangona na nonda lotu santa maitunga, our desire for the Lord is very mediocre, but our expectation is this. Turanga di bakol ngatagiaw, your desire kwangango tungai. How you seek him, how you run after him, how you cry mo kaila ini ba mo tangi daka mo tangi ini ba mo ngangandre ba tungai ke. Yana kau bila kata ba kali wango. The measure of your desire will be the measure of how God's power manifests in your life. Obela betu tuna ba kasamungo me robi kenda menda do kake dengan menda da kava ninda kila nda kava tu ko mena bunya londa. We desire to do it, we desire to commit to it. Nonda solika, nonda chigo na puno nda chukina nda da kava tunga ninda da kava tu mai ninda binakata menda da kava buana kalu. Kipa kai siang na desire ronda binaka kenda na raw ni leve tunga ni lotu dia siang tu ni pakai mbale na nonda mitu na lo minilu. So bikenda na long milo tu sabaga tunga ndo na ibarau ni bula. Gai singa tambunga ngai ngangan remai na milo. Yo mochiko na bi ka kede kadibi ukina kalo baga ndaya likina. Do rongo lebutu na lo mani chigo ni lotu centenary do singa tambunga sinai. Mata singa lala. Kau be ka chungo ke bagai ko baba ko centenary simberlin don mata singa. Go ask tala ask bagatawa join one. Just don't become a member and sit here and be part of the Sunday service while you are not really desiring to be part of God's work in the kingdom and centenary church. Kaya baby bukan nak kanin baleta na kakana baleta na food drive tu or to na tamba na ni mula raramba di tamba dadak. Kaya yang garaba na kanin bali bibesu. There's so much to do in the church. Lepo. So sar kabang kau sa ambitan na luto, sar receive na ongong luto. Lago talaman din to na bali luto, to na kisulebi kon to tan la list double kaya na list yeso leni ke. Because in the kingdom of God, tunibangon to turanga do boleh bola. When you come into the kingdom, you pay nothing. God has already paid everything. But to be part of the kingdom, God demands your everything. Kau rigo chigin tendangai do tunga ni lao karo baka toka to the crowd. And the crowd followed Jesus. And the crowd marveled at his miracle. And the crowd, the same crowd, nailed him to the cross. Kona crowd botanga. Because they don't have purpose in church. Singing do tu na inakim baleta ni sini yabu tagin dinamai enelon. Kenda kilapa binak. Nakanga na kenda na chugiri belotu kenda lang share chiko ni taba ni ususun tama mundo na itabi ni lotu matay nga ni bana talema kenda na chungai lom ni belotu. Gaimbere ramay tumba. Ke chunji na nangangandre that you really desire for the Lord and you run after him. And you are always there. Why? Because you love him so much. We will be readily available. Yongo yaw turanga ni talayaw. Au sa tu baraw. Au binakata meu sayanga and abukumuni. And I've witnessed a lot of men and women, powerful men and women, who have contributed so much. Why? Ni tabakatorangira. Era ni boturu mana mo inimatan non rakanga ni yalonra engangandre tunga buana kalo. CJ Lewis don turang do volleyball tuna bango kwaya. When you found Jesus, long more for him. More for him. Arota mekani bola tambo ni tawa stani mai ba enda singin rawate indonaka. O kotu chuko mai na karon non dale soli betana karon non dale soli na ibuna menuli bunwa e tukutukunga ni kai bina katana kalo. This is how God operates, and God operates in how we desire for him to operate. Sinto da wa bitailia na kalo da ngakwa mbeba kasaranga na ipara uninga ngandi lamat ke baka be ngambulana bonua tuna bango kwa ne boltambu ke banga ersa masu mai bion kutamata ngoletan manon rada rebutu ini rangai masu mai biau rangan rebiau ralang mai biau tuna bango ne boltambu au nangai romadon ramasu bokodon rei boda au nangai bambulan non bonua tuna bango ne boltambu tugi enangai dola kere enangai soli vasangra enangai kunea enangai dolana ve koi tugi ela karoninga ka karoni chiginera e bagai kusin sewilika
kachukuna chikinera enanga indola na be ko ituki sakatu na kalo I will open it but it will be given to those who knock enanga kunyanga ko e bosangra enanga solinga we ko ya ekira ya no function na kalo ena no da lesoni na karuni no da lesoni ena mati utun tuki be kenda no ni tukutuk tale bangole bo tambo kalau ngato irsa yal mulum non ramatin tu bola malanya kel malbale to desire to be part of the kingdom of God, desire to be part of heaven, to desire to be part of his blessing, comes with authority, his blessings, his provision, his healing. Then God demands that you desire to have a heart that is crushed, meekness, dasila, yalo mulum chigome babuli di bora roboa, and a being on the with the weekend I am. Yana Tarliv. With the weekend, they wear Alumulum. So weekend that I see the Alumulum too. So weekend that I tunga and on the Banduni Kenda Abatekenda. So weekend the Sando Tunga and on the Nanuma, the kind of Saka, the Kapachu Sando, Chukendo, a kind of Vigundanaka, Osana Singeni or Vedingoma. Mendue Viva Bulidi, Sevin to Shimaki. Sanam, Rendres are Modingoma, Balanaba. Nitiko Nayalo Sengani Mulmulum. Here, unfortunately, to be able to be part of the kingdom, no nomitaviko is to desire more. Turanga, Kautebita, ni Suleviao, Nayalo, Saram, Musu, Kambimbi, Boro. Gonayalo, ni Soro, ni Seni Datanakalu. And on a desire Tebita. Suleviao, Nayalo, Saram, Musu, Kambimbi, Boro. I want to be humble in your presence. How humble are we as Christians? Rao weekend, the Metoric and the Kalunga, Totegi Kenda, the Rabango, the Kabango, Bichigoike, Usononos, Tanakalo, Tosike, Game Besitu, and the Bevacatu, Nana, Vuna, Turanga, and Ivatawa, my niece so, and Singani Vatawasi, Tunopaya, go on a Singavosa, Dambemai, and a Lomani, Nonda Burubure, Varutanakalu, Satawas and Ambaki. Sa vila may nararam ye ne so sa ambesi ni tosu tu ng buto so bi kenda ng buto sa ambesi ni tosu ya nalawa ya na bunong ya dukin na ko ni raram ngai tigo bukin ng buto so isen sembani bagada po na bunaw rain lang may bolotu kayan karaba na yelo na sa sinro sa ni control ta kami yalo bolmulum yalo ko sa tunga Arambo bakila mandanga nangwa ni nonda yalo kokowa. So irna lubenta sa ru vingo ngani ru nonda yalo kokowa. Nomu kata tumai, nomu lago sar tunga mai baka Italia gina nomu linga ge mai kuta ka birna ngoni bal. Ko e vingo mana veleti na sepuni ko yalo romba. Rande ndi chingo na ngoni. Ge ya ubanjini jina ni nungu kajuga ni tutungo. Bala daba. Deni sin control ta kajuga nelonta. Kenda na turanga ndondo no menta turanga. Yalo rawa tu rawa tanga weekend menta rawa tu nelonda so weekend turanga sa sin rawa tu nelong ko totol wala na nelong totol turanga yalo totol mani wala na kai tu ni mai sengai turango indona ka nangani lo mana kena ko ni lo no be barata ka chikulan dinango ibini na turana marama na nonda binakata na binaka ena materi kalo toganga and I'm not if you really genuinely desire, and God will reward you. And Sulevi ko mevakana bota evarutak. May naboke din tikin bolotam gori ni nangalay buli dakina ni bili ketiko. Nadaba saramanda ng bimbi ni nonda ni nona tubu na kalo weekenda membaleta na nona be varutak. E kadibi kenda chunga na kalo kadiba chunga na ivaraw ni lom. Kadi ba chiko na ibaraw ni nung mga ngandre. Kalau man singa sa duray ni dona ngonelew ni India. Prachalal siya dam. Ngonelew ni India na lom ni nung office. Kau ko ay bangarama ni dona italtala. May bos kinoy wa batawa bali bolo dondo chunga. Ito lago ketu na nung liu. Na madaw sawa tirto ngolitu na in service training na north. Sa dur sir mo ko samda ka binakato ko tuno ko ya. What you want me to pray for you, Kakwa? I want to know God, and I want to know more and more and more and more of God. Because Sanchina, to talk on Genevieve, na nangangan. Kero vital no Kakwa, ewa tobi mati.
au ngai lago be rekede na ni mami be priest kede ngai singa ni bambula ya ngai kabe au nungu na ke nungu ta ke rau sandola be kuna katumba vangara nu mumbula. So they support me now. Beletau sa masulaki oti durunga ko ndona belotu masulaki wakilau kaya na kata-kata ni nona be barangi na kauko ni altambu vambulai maikin ina nona mati tuno kaya sanga ngandri tsinga wale buwana kalo o belabe tiko bikenda la baka samaya waro tinga me utine ne buna wada batiko ena ngom ngo iko ena baka samani no mungandre bwali buna kalo wada batiko no mu bina kata bwali mo be toka ni kena kalo wada batiko nei warau ni no mumasu wada batiko nei warau ni no mubana nanu bwayalo. How do you meditate on the Lord? Lago tu mango bananan tu ba isturanga. Na wale buna mbula, na wale buna bubale, na kana taka au baroro te kemuni. Morai da kilo malai ngai ka bango ba, na wale bucisu, na wale. Chone sele ka ya na lotu ba Kristonjina, a real Christian is the one who wakes up early in the morning and looks up to the sky and said, Lord Jesus, I love you with all my heart. Ya no was chone sele. Au lo mani kemuni mai na lo mangu saranga ya loma taudoko all of my heart nei boro ni bolota mbe ka bango e bon engarabi ba binanga na kalo me ba nei borua ko ya mndo ngai kuna veira na lube mndo me lo mani choba e lo taudoko na lo manda taudoko ke na nonda kau ke bini na turana marama na lewni lotu ba Kristo na lo mani lotu le Centenary Church le stalengo. Increase your desire for the Lord. If you know that there are other things coming in between you and the Lord, desire taganakalo. So weekenda, Sarah ni libutalaka in the kava. Layla in non dangangandre buanakalo. Sarah libutalaka and the vinamiaka. Layla in non the buana numanakalo. Nailon the two kin and a desire gona, kaukawango. Non da lomana kalo, non da wambuta na kalo. Tiko poko binaka saranga ya lomanda. Kaya bosi gini nebo tembe tuno kaya do baka tawa binaka na lomdo. Na bosa baka pertanya. Guard your heart. From out of it flows the issues of life. Ni sa taga maikira na iburimbula. And the issues of life is money, your house, your career, your future. Those are called issues of life. Food, clothing, kakit kiniboro. Tibe, tungai kebe. Tungai na no mga ngandre buwana kalo. Tunga ena no mu kani ke na no mu loma nakalo balatana da ba mbimbi kina moyan raba. Your desire can be used by your enemy na no mga ngandre rani ba ngata saranga no meda me bangole ale bikina na lo mu bona kalo le weekenda ena ngawle ndi santun mo chingo sa tigabu na yalona ke ba ni sinian raba wa binaka sa ngole tani mai bona kalo sa ngole tani mai no na ba mbauta na kalo sa bata mai na nona ngangandre ke na nona lo manakalo le weekend and tabitingo you hardly have any time to read your Bible au ka manda au njina sinjina le weekend sa sensa to ni bilboltam e rauni hours when na Facebook e rauni TikTok tu rani awa le butala na TikTok sa TikTok tal singa mer nangas au kilabi na bateu admin ni TikTok ni lo to isele admin ni Facebook ni lo to isele admin ni Instagram admin ni Twitter au rete ni lo mena vising au rete satunga sa so talanga ke na matua talanga sa TikTok chumai ken bambalya sa lele ni wilbortambu lele na masu sa lebu ngamai na social media sa tukila le weekend sa anda be bakali butunga be no nda maten TV ya tan nga ba ibale sa TV tunga me da pasar le mode sa sing no taram dangan mi boltam mo wili kamandanga kawai kina wala pa mandala ngoni masu so weekend ni boro mo di bango in madala masu sian si sa tau mbita lagi ko ngai ni na lebu ni nona wawali si sa lesu tu mai nan dona bingara bina songo sa longan sinta tau na kono bulo pada na na mataka bo masu sian berdo kain dona turanga bo masu no modambe mengo bo masu si odambe ngama usa sasanga ngamo unchi singa mandanga ni tatau na si obabi ni binaka pa na kalo ni dona singabo. And these are the very basic things that God is waiting for you to do. Kakwaya, wala sa gari choban se kuniraw.
So waragi ko makauch ko mena kalo. No healing ko sa wawa choka. He was just waiting for your desire to be healed. The problem is that you are beating around the bush. And we talk about our sickness more than how God can heal us. Durai ni dona nungu vale, dona ngau usanga ibuli tal chiko. Durai ni dona marana marama ndo bunau, do tal naturanga, tal ndo tal matalotu. Kau en dona maram, dona ngonle lewa, meulei masulaka. Do birtona marama nungu nau. Sababu be kata-kata ini embale tangan nungu nau sama di sini kata-kata. Mo masulaka mandalang ngongo. Au salangane au sa nduri matana, au redi kwaya, au masulaka, sa talu belebi na tebor kana kai durmi ko itiko. Au bananda ortongo imbolonga na le tolungo indona mata vitala no lebu ni durmi teboro. Lebu weekend we talk about our issue more, our challenges more, our sicknesses more, our no money more, than talking about how God has already promised that He will meet our needs. Portanto ka weekend Filipai batin kadiwa. Na nongu kalau na sotaba na nomundo nrabo kedanga. Me bakana lebu ni nona butunia o lebu Kristo Jesu. Madale so weekend kila chuni chini volta basa. Yana maule ni kena kuita and the south bambula kina. Na Isaiah the butikina. Have you ever called on the Lord and said, Father, turanga kimini sa kayoti na mati ni Jesu kana maule ni kena kuita na bambula kina. Au sa tara na uluna na makumbungu me sa ambula ena the Jesu. So weekend to tolonga kau tabi tal-tala, kau tabi bukatawa, kau tabi tal-tal kurui, kau tabi dindobi masulaki. Lei siliwi sosong, nubana waingo, lepo na kinabi matangkal. Iya satu ojingana lewani kalau membeli cikenda. Ena buni daba, ena nonda pambulai. Kan bimbi weekenda, ninda marro nelona. To guard our heart, we need to know God's will. Nona na kalau, etoganga. Ena nonda ngangandre meva kanoloman kwa kakine botam ena kango enda sa ndondo kina ninda lagwa nda kerendo na kame va kanolomana ena rongodi kendo go kwa. This is the confidence that we have in Him. If we ask according to His will kane botambu, He will hear us. Kando lashing ni beu ninda do masu, and we don't know anything about His will. We just praying like generally praying. Kaya kakina ni botambu nongo na numa sini toto bata kena no mundo na numa nongo ibala bala sin toto bata kena no mundo ibala bala saka ko chaba me bakana veverin loma langi me burburgo sabaka kina na nongo na numa mai na no mundo na numa kena nongo ibala bala mai na no mundo ibala bala puni na numa chigo ni kalo etamata me rawa ni o gesla intunga ni matana me ngai daga mo ko. God is the God of order in principle. You need to show Him what you want, indicate to Him. Labeta na linga mo ba ngo yau ena lelebu dibunoya na maramo ngo zurumbo tiranga ni balna daba kwebe ka ba chisu ngo ya wa ubembula. How desperate are you? What is the measure of your desire? Kenda sa lu tumbala buchi ko sobi kenda sa la ngabango sa ya limene desire. We are just simply thinking we are an experienced person in church. No one is experienced in church. Leisi kwamba no lumu sele indrika mai bagayao. Oi ko ngone buli chinga na matai chisu. Amen. Ken balambale no mu desire me tumbu dagi tunga. Tumbu dagi tunga. Molo mani ko ba lebu tunga mele be singa. Mai be singa molo mani ko ba lebu tunga. Mo ngangandre ba lebu tunga mele be singa. Si mani ba da na mbole me ba lebu tunga. No mo ngandre bi ko ya ena be singa. Au tinia na itukutungo. Ronga binaka kebaka senga ni binaka no mu bewe kani sena no mu ngandre bona klo. Ronga binaka it will draw you away from God. You will be an irrelevant Christian. Tapi tungalo mini lotu sianga tuni ndua na kena rebu ni no mu mbula lotu ba Kristo. Balete ni ko sa ya o chunga mai bona klo ni lutu sombu chunga be singa no mu ngandre bona klo. Opos tungo mate lebu chiko na options. Lebu na kai ko rin ngandre ba. Lebu ken dar ngandre ba. You can desire for other things. The world is an entertaining world. If you can be very well entertained and you are drawing away and more away from God. Kwa mbimbikina ni ulabete tiku na baka samungo mungarona. Kipaka usingini ngarona babinaka. Nangangandri ni lomu me pa lebutaki no mungandra bana kalu. Kembale prioritize taka. Kembita no mu listo priorities do singa. Men namba do ngabiko no mu ngandreba nakalu. To have some connection with God, to have some desire of a direction towards God, to ask Him
to be part and involved in all of your everything. Sa chigi numbi ka kedenga. Chigi numbi ka kedenga. Kesa sinra nom kaloni be ka kedenga usin kilai kalu tingun nom dava. Mesa kaloni nom be ka kedenga. Kesa rawaya au sini batar tutaka. Meu tinia nei tutunggo ronga binaka. Iko endua na lotu ba Kristo ena kawai kina na kalo ena vayanga taka na kalo o nei bure ni bei ba kalo ngata taki beleta ni lava beleta ni na sulebe kona kalo na kena ilumu na kena kau na kena mana moi tuku mbula ena bei bono lago kina mera reida no mundo balabala reida no mundo mbula reida no mundo bosa no mundo ingu merkaba ngo sandi nazar na turango na maramango na dorbo ngone leongo sa lesun jina mai buana kalu letana no mudisaya kauchi ko ba bola ka buana kalu no mungangandre e va bola katiko buana kalu ke ka sa yalinga no mungandre buana kalu ena yali talangan bangandin jina taka na kau ni kalu pisau taka kimini natural marama na buno ngol tigena na lomu kuni ngol na mawisa na mataw kanibol tam kuni ngol na mawisa na mataw wana matan dondoanga ena no mubarra buana kalu na daba mi urawa tigina tawtala mulai tamatang ganga ni bengarabi ena bonu ai ve kadibi kino kwaya kina no mambula ena ada ni kalu na tamana kina lubiana kina tambu vandi tigi kenda kalu ndina kina raram no bosa rong raw ve kenda ena tigi naw binango usuri kenda mentendu imbom manda bono nganda dabitukina o binakata mo ko dambor ndono no mama so vi kenda sindo baka samta ko na kau kachingo so vi kenda nduana katolum bekangani no nangangani lagu tumana kalu kena bo. You're so busy trying to serve the Lord. You have no desire and no time for the Lord. But the Lord has been waiting for you. Knocking at the door. For you to sit and reflect and say, here I am. I can't do it by myself. Sa hongongamay, garabi ngoneng, garabi buli, garabana mbula bakabiotini, garabi lotu, siniraw biyaw. Ya labet linga mo kaba indicate ka ba here I am, I want to have more of you me bo lebuti nga tunga na nongo nga ngandre veke muni ndambombo chiko na kira na matsere langa tabi kendo indone sere mbombo chunga obina katanga mo ba tu seiko ke chiko ke sa sini wil bol tambu chiko ba lebu mo tu seiko ena singi binani kwa ke boka chiko ke oiko sa sindo masu ba lebu au binakati ko maboto sei ko talangan singini ko kem kau chigo na lom tambor no mambula sindo bo sababi talia na kalo ko chigo mai ke me be tuko nabi ko that he wants to have more engagement with you, but it's up to you to make that decision. God is willing to reach you at this point of time. Thank you, Father. No mo mulai mena tebi mate no lo sutabi ko na kalo na mbole ndre mbeka pa mbula na bisinga na ilabo na tata ka keden go sabaro tigit kira bo na kalo me sule lo mamu na yawo ni ngangandri nchina boa me teva ga kibe ko na yalo ni lo mani ko ba lebu kawai tegi ko ya kena no mo bina kata mo rawata mai boa. Tabale Jesus. Tabale turanga Jesus. Thank you, Father. We came in a youth ni baron chuna mutani kwa. Youths who have decided to come and hear God's word this morning.
This is important for you to know. If you begin this practice, basic need for the Lord in this very early age, you'll be able to know how to desire for Him. And I bring ngauna sa atu matamani. Ka kede konsultan gina nakalo. Dabu tabaan ka kede. Na wale buchisu. Chisu. Kima milabeta na ba binaga beke muni. Ni sulebi ki mami ndona ngona ni bangano mndimi ki mami ndambe ralanga tal sere irana mat sere ki mami tuma tanga ba nto mi mami reda li stal manda na ba ki mami mai daka bo chiko ya na daka ni lotu sena ni mami lawo ti mami ki mami ngai ngara bi kimni ni ko ni na bos ko ki mami kani mbole ki mami tale bondo mi mami lei la beta fa kitale ni borraw ni mami bi ko ni bi kimni ba bi na ka ni mami ngangandre our desire for you is important. How much do we desire? The measure of our desire. Nangangandre daba manda. Elebu rani lagu mai bi kemuni. Elebu rani mai tu matamuni. Iyo kemuni na kalau oni rani tu bandu abi rai rangan rebi kemuni dina. Sarota mekana no muni bosa. Ko to robana kalau me bambota ni sambulo ko koya. Somi rabo indiner sabaka sangrai koya. No muni bosa ni tu lebi kimani. You will reward those who seek you diligently. Those who want to experience you. And a sinava nina bombuleukina. Me boundary nangandri loma kimami. Me mamingandreva, making mami rawata to receive from you. You have already given everything, but only those who desire, who will knock on the door and keep on knocking and consistent in their knocking. And consistent in how they approach you. And consistent in seeking and diligently seek. These are the ones who will receive from you. Turanga binabale bu nabinganga ni masu sadambor bikimini ni baba koso. Masu ni baba tutusa. Masu non raba boira, masu non rabina kata. Me ba lebu tegitale. Non rangangan ribikimini. Ke baka sa ba rumu totiko so nangangan tale ni bikata leso. Uniroko vikando kaina kalogi mami masu na bombota. And they chisun ni mami turanga kai wambulandina ndondonga.